بله میهوانین هجاج برنامه رنگین هنر دم باش از باورم امی و برنامه که گلک خوش امی بحبر درباس بکن جبر کو ایرو میهوانه که من گلک دور هاتیه و هنجویش نیز و جناس دکن اندام کما دنگین جنین آزاد حوال قدرت و حوال یلماز ویسل و حوال عمر ام جاره که دید بیجین هون گله که بخیر و خوشی سر شعبان هاتنا برنامه رنگین هنری حوال قدرت ام بریا کو ام درباسی آخافتون صحبت آخو ام ببین از خوازم ولو تهنک ام حسیار جی کرم براستی ام درباس استرانه که ببین و پاش امی صحبت آخو بردوام بکن تمام.
gelek spas heval kudret rastî jî bi hatina te em gelek pê keyfxweş bûn wek hunermendeke jin û ciwan. Ez bawerim demeke dirêj beriya 6-7 sala tu jî endamek ji damezrênerê yek ji koma jinê dengên azad gelo ew kom bi ku veço îro bû ev çend bernamê me ne mijarê me ev komê me çima bela dibin kesek dimîne ya ji boî Xwedê ka mesele bingavê çi ye em îro hinek li vê derê em nîqaş bikin çima kom bela bû yani coşek hebû kelecanek hebû yani enerjîk pir xurt hebû û ez bêjim di aliyê berheman mesele pirin serkeftî bû min gelek mesela bernamede hûn temaşe kirine kaydê tijmere ve bêje heval kudret Di destpêkê de bi rastî jî ji bo we me kirin mêvanê bernama rengê hunerê em gelekî kêfxweş bûm. Destpêkê din em spas dikim ji bo we me kirin mêvanê dilê xwe. Ez Kudret endamê dengê jinên azad in. Koma dengê jinê azad bi sala 2006 de ez xwe tevlî çand hunerê bûm. Nêzîkî 14-15 salê me ez di çand hunerê de dixebitim. Dengê jinê azad jî herî 7-8 sal komeke ye. Bi rastî em bêje destpêka godema kom avakirina wê bi 4 kesa hat avakirin. Piştî wê demekî dirêj jî derketin gelek bernama, gelek sehne. Lê piştî wê hanî dem bi dem tu bikinek carna belabûn çê dibim ama demê nêz de ez bawerim dîsa wê xwe kom bikim. Ha ez tenê hemî hevalek jin jî heye ew gîtarê dixe ew ê jî tevlî bernamê bibe hinekê ew ne guncan pişt bo vê bernamê gelek silav dikirin. serçava hûn çar kes bûn anha hûn tu dibêje hevalek yani em di kes mane ev her du kesên din yani ji dev hunerê temamî berdan çûn qetiyan wana jî em zanin lê yani wek ez bêjim ev 14-15 sala tu xebatkarê ez bêjim çandê di wî alî de te hewdanên we çê nebûn heval kudret ku hûn ez bêjim ji şagirta an jî ez bêjim wê komê hîn bêhtir xurt bikin bi taybet mesela ji hevalên jin dihat ew kom yani di wî alî de te hewdanên we xebatê we lêgerînên we labata we gelo heye Yani em bêje demek ev kom piştî belakirina wê dîsa xwe kom kirin vê demê bû 6 hevalê jin ama ji ber ku em bêje divistanê dixwînin em bêje pişkî demekê diçin ji saziyê xwe dibin hinkî ji ber wê de ev kom zêde nehatin ser hevdin ama xebatê me ji bona wê heye yani em dîs vê komê kom bike çünkü dengê jinê azad rastî jî dema ku em lê dinêrin komê me nemane yani hemî bûne şexs bi serê xwe derdike bi ser dike de vê jî mijarek ku me re rexne bikin êdî çünkü em bêje çand huner hinekî bi komatê hes kirin bi komatê xweş kirin ji ber wê jî hanî dengê jinê azad xebatê min ser wê heye ez xwe dema ez tenê derdike bernama an jî tenê têm bernamê wekî we rastî jî hinekî bi min nexweş têvin dema ku em bêje 4 hevalê jin an 5 hevalê jin hev pevre lê xwe bêjin ew rengekî xweştir derkevin ew dem dibe rengê hunerê rastî jî îro em bêje kudret li vir kudret tenê bi vê ne rengê hunerê ama em bêje 4 hevalê jin hev an 5 hevalê jin rengê hunerê wê mînaktir xweştir derkev bolê yani tu dikarî wê mîzgîniye bidê me ku pêşerojê de careke dî komik wiha hûn damezrînên hûn xebatê xwe ciyê ku hûn mayîn û berdewam bikin heval kudret yani demek nêzdi ez bêjim dîroka wê ez nizanim ama dîrok nehewce demek nêzdi heya ku heva ser esturmanê xwe hinekî hîn bibin bê wê seviye ku îdî derkevin karibin derkev ser dikê ez karim vê tiştî bêje yani herî salek em bêje an çend hev me hişmer lazim ji bo vê komê em hinkî ser yani armanca we û hedefa we ez bêjim amûrê xwe jî hûn bixwe lêxin wek ez bêjim tambûr e gîtar e perküsyona ne
Karhoş. Ha, mamosta Yılmaz. Dive dünyada da kagelo teçi ari kariye bidin. İşte keveser millete de bak mamosta tamburi. Zaten her daim embevra dikabitin. Bele. Çi lazım yani karibim. Çi lazım ne? Te her beji heval no az amade me çi keveser milli midej boy ku piştgiriye ev komveri damezrandın ve piştgiriye ez bidim. Rast ama ana mesela val kudret kot ya. Ama mesela val kudret tene maye. Bele. Kinga ve top bugün evi çayı ari karibim yani. E baş. Ka hevala kudret strana ke diji guhdar bikin. Divin. ساعتا و خوش گلک خوش بو براستی جی او استران از باورم دملکیه یا هریما درس میانه راستا هوانا قدرت دمان که هون استرانین از بیجم تدی دملکینه گلک موان زارا و اندن دما که هون جبرد کن هون زحمتی دکشینین گلو دما بزمان گیدم بله yani azede zahmeti nakşini vehiledi.
يعني يعني حمز ما تنبش إلى عربي دجينها سترانة كاس مخاص قلت خم نواس سترانة خا يعني هنرمند راستيش جرك هر زماني كاربن سترانة بخوينه بيشن چون كده ما قلت در كاب سر دكي مثلا مينك بيش المردين دما تدر كاب لازم د نواس ستراني تابع يك عربي هذا أنا يك سوراني يك جوراني هذا جوار بي اتحاد جرك ومرة بعلم يعني هنكي زعمتي دشينا ما شيء ده يعني چه دبه هوا القدرت بريك وام درباسي برنامج بين دناف ارش ريpertoire ده از باورم تو بخوش استرانه ت استران نویسینه نه گلو تی در حقوات تشبیهی چه آسته دنه ملودیا و کیچت که با مستقل مسترد بیاری کار نبیاری کار هولدانین ته دویالی دچینه پر تشتکی خوش زانه شبر کو برهمی خو مرف بخو مرف با آفرینه کده کی مرف بده و مرف پیشکشی جواکی بکه کده هری خوش و پیروز یعنی او کد ناج بیر کرن نزیک ده حب سترانی مهی نهاشی دم گوز دنوی سینم از وی دمی موزیک آوانجی چه دکن ده هل آرانجه ده راست مثلا در فتح ما بیش لقو سری چند هنری ده کسی که بیش ده چنده ده زیده لسترمانا دخل تو نیه حوالا پوتا نهایه از لی دخم ده هلو هلی ده هنکی هم زحمتی دکشینه جبرگو ما مستوانجی لآمد دمینه راستی جه هنکی زحمتين وهنا يعني دالي تشونو هاتني ده دالي بهبره خب مرف بهبره بخبتي راسته يعني او زحمتي هنا لي يا هري جرينجا ولا قدره مرف كاربي مثلا جحق وانزور وزحمتي اجي دبي مرف هنك يعني تشتك وار ولو جبر خدا هلا طيبات برهمك سري خو جبر خدا ناي افراندن دبي مرف هنك ببطله مرف هنك خويدان بده مرف هنك اصلنگي زور وزحمتي و بکشینه کو دقنه برهمک ورولو پیروز پیشکشی و جواکت که مرد در حق چند هنری ده از باورم کو مرد چه کده چه امکی بده مرد به بخود مینه برچید مینه تید مینه نزانم چید به وانا همی پروبلم بسکری که روزانه کو در باستار یعنی تیم دشین لی هری ماینده کو او برهماته نمرد به ایدید که دیروکا چند هنره کرده جبر وی سدمی براستی خبات خوشه ev وفر قدرت باور که تقالا انسترومانی که تکیجان انسترومانی لیت خی از تنبوری لی دخم ها تنبوری جیت لیت خی نهال سر کمان يعني أسين دفم أما بشام تنبور زاروكي خدمش تنبوري برحاز ذكر مليخص از بيشم هني دمجو كوما ما بلا نبوا ودم از بتنبوري جي دار كاتم صحني اللي دمج دريشش برجو استني ما هني هنا كي تنابر على كاريه دك از دي سالي دخم شوره از دبيشن اما لسر دكي راستيشي از لينا خمدم كي هنا كي سكناندي على سكناندي ای باشه اول قدرت کنه خواهم در باسی استرانه که دیجی ببین دبن هسبك كيم بوزه هو يمان ويمان هسبك خوشكام بوزه هو يمان افخده هسبك كيم بوزه هو يمان ويمان هسبك خوشكام بوزه هو يمان افخده افدوزا چه خوش دوزه هو يمان ويمان افدوزا چه خوش دوزه هو يمان افخده افدوزا چه خوش دوزه هو يمان ويمان افدوزا چه خوش دوزه هو يمان افخده افهزا چه خوش زه هو يمان ويمان افهزا چه خوش زه هو يمان افخده افهزا چه خوش زه هو يمان ويمان افهزا چه خوش زه هو يمان افخده گلکس پاس از باورم هنک یا کیان هرمیه هرما مردینیه آمدیه غرزانیه بوتانیه
Ya ev stran برید گووند و شاهیه ده هاتا گوتن بدنگ جبر وی سدمی هم تنبور و گیتار جی پیره لینه ده بس اربانتن براستی جی ستران خوش بو yani hene stran hay gerek و مره هنکی وان خرانه که yani her stran به واتای خو به رنگ خو خوشه ev stran جی به اربانی خوشتر هاتا گوتن خوشتر تی خویا کرن stran گله هنرمند خوینه stran که نم بشه برید دایکا لسر زاروکی خود گوتن پشتی لسر ام بشه بوکا دو گوتن اف stran آوی دمیه اما هری داوی هنرمند ممارات اف stran بدین خستنه که ve vi har skarmış. هاي جاليرية يعني نا ديارة كاج آلية كيفا تقص أريج آلية في هرم وهاتية قوتن لهنا ديارة هوا القدرة تقالا از بيجم تقو مثلا دايك وانا الشاهية ده وأز بيجم ورحصل دوا أو كذا أبستران قوتن لي بهتر نظام دي بيراتا ناي بيراتا بله مثلا دستار هر هبون شعیر برین هبون دانکوت هبون ساوارد کلاندن yani brastici yek jvanaji be melodi be stran derbas ne doğmam sayılmaz. Yani merif henek bikeve navle gerine ki de var ulu arşiven koyun kevin anji mesela merif jdai ki koy az becem yek henek dwi temeni de tiştên ku tên bîrawan meriv berhev bike, tomar bike, ji nû ve meriv bêxê nava vê ez bêjim civakê de wê tiştekî gelek pîroz bê. Hewldanên we wek saziyê hene gelo tiştek xebatik wiha heval qudret. Mamosta rastî jî hani dema got merel çand hunerê de nêrî em bêjî gelek tiştê me hunerî hatiye wenda kirin. Yani dema gotê wenda kirin jî em bêjin ev stranê menî herî dîrokî stranê ku em bêjin dema ku em behsa wan dikir rastî jî hanî ew êşa gel dikişîn ew êşa dayikê me kişan digin tê bîra me ama qasî ku em bêjin hunermendê ku em bêjin hal qafeya derdikevin li stranê me xwedî derdikevin rastî jî em bêjin di hêla hunerî de xebatkarî çand hunerê de gerek hîntir kurtir li ser va mijarna hinekî kûr bibin çünkü ev stran hemetê wenda kirin gerek ev derkevinî dî wek çand em karin vê tiştê bêjim ez arşîva me berê jî heye em bêjin destpêka got saziya xwe me vekiriye arşîva sazî heye wek em bêjin yani dîrokê de çi hatiye kirin stranê got wenda heval weksîn havê karî dikî di hêla arşîvê de yani xebatê me hene tiştê got em bêjin wenda bûne em derdixin wan hêdî hêdî. جبر چی ما افقد هفال قدرت جبر کو تدید تب خوش تبلیغ کر تگو مثلا گلک هنرمند چین لکافا وان سترانا لگور برجواندیان خود چین فروشن نکو وک هنرمنده یعنی او هنر فروشه دوی مرف پیشی مرف چی بکه مرف پیشی لوان وهشمندیا کو از بیجم گلک کد امک تی داین تی آستکی خباتکاری مثلا از بیجم گریدای چاندکیه و پشتی کوهات آستکی پیده و پشتا خود ده مریو و لید ده چه مریو چی بکه مریو پیشیا و آسمیناسیون و بشافتنه و هنر فروشی مریو بگیره Yani divê mijarê de ez karim vî tiştê bêjim yani huner heqeten tişkî dema got behsa hunerê dike însanê gerek berê tişna di serê xwe de azad bike dizanin huner ne bi peraye çünkü em bêjin hunera hunermendê Kurd got dike gerek ne perave em bêjin kesê got çima tê astekê ji me qut dibin vana hinekî em çawa bêjin hinekî ji bo çıqarê xwe hinekî ji bo em bêjin popülîstemê hinekî bi vî havî de hinekî dixwazin navê wan derkeve pêş de. Peki heval kudret rast e yani ev hişmendî ew ez ezî û take kesî û war wilo popülîstî popülîzm falan yê ku dû vê dikeve rast e Yani tiştê qet ne rast e yani vê tiştê got herî got gerek em pêşayê bir ev tişt e yani îro em bêjin her çi xwaz hunermendekî zane bi jî bi hêla dengê xwe de bi hêla hunera xwe de kesê got em bêjin ji çanda xwe hata qutkirin ji zimanê xwe hata qutkirin ji xebatê got gerek di çandê bike di hata qutkirin ez wek hunermendekê ji wî ar navê ji hunermend.
Yani ez nabêjim şaşî kesekî got bêje ez hunermendê Kurdim, ez ê hunera Kurdî bikim, ez ê êşa gelê xwe, êşa dayîkê xwe bînim ziman. Xweşiya gelê xwe. Ez ê bînim ziman gerek di xebatê çand û hunerê de cêbêre ve em bêjî hinkî ji wan tişna dûr bikevin. Di hêla qafeya de, di hêla popülistimi yani hayat cikiye. Pişti demek ki diçi peftir ev hunermend xatime yani. Gelek hunermendam nas ki em beje axaftine meşi bu wan riçe de ji bu werin çande rastî ji xebatê xwe çande bikin. Yani kesê got temiz jî hene de vîkarî dikin jî hene. Ama dema got lê di nêrî nizanim yani ev tiştî hemû em bêje kapitalizmê hinekî vî tiştî de pêşa wê digire ama lazım got mere pêşta vî tiştî hinekî bigire. اول قدرت خباتی وین زاروکا هنه مثلا از بیجم تمنی وان پچوک وک سازی از باورم خباتی کو و سازی هه نوسا خباتی منی سازی ام بیشه بشمه همه دست بکرنه دهلا گیتاری ده عربانی ده بشمه زاروکا چی کما غوری نمر هیه نمویجی ببیرتینین اول قایماز بله کما غوری نمر ام بیشه دست بکا سازی ده هاتی آوا کرن او کم هی اما جار بجار بلا دبن جبرگم هری 4 سال برده او کم هنکی بلا بوش برگو سازی ما حتی گرتن راستیشی هنکی دورد سخنتی حتی جیان کرن بلا بونا ما ویده میده اف کم مدی سادان سر هف هری مهک دست خباتی خواه کرنه خباتی خواه مشینن زاروک به هیجان به کلجانک پر خورد به سازی خودی درد کبه açılış خوشی مکر ام بیشه وکرنا سازی مکرن خودی درکتن هی یعنی اسکان بیتشتی بشم دکاش بوی زاروکا بانگوازی که بوی دایکا بابا مالباتا یکو مثلا زاروکی وان تمنی وان پچوک 5 سالی بانگوازی که حوالا قدرت ملا herkes زاروکو خبین اجدلا کل از بیجم کولانا و تشتگی دی مجول ببین بلا ورن ویدری تونبی چاندا خواه به از بیجم گرانی که خواه و عالی کسایتیا سکنا مریف دجی بنگه که خورد جبه داره پرورده کی جی دگرین بانگوازیات چیش بودایی کن yani askarım bitişti beşim hem jibona dayika hem jibona ciwana hem jibona zaroka de rastî hani em beje gerek em beje zaroke me serî de dayik û bavê me gerek pêşa zarokê xwe vekin divê hêlê de li çand û hunerê gerek xwedî derkevin dema ku em bêje kesê gunê çand û hunerê de em bêje piştî demekê de rastî jî hinekî ji ziman jî dûr dikevin dema ku em nihalê de nêrî zarokê menî 2 salî 3 salî êdî nema Kurdî de axivin ve berpirsyarê vê tiştî kî ye dayikê menin yani ez vê tiştê jî rexne dayık tenine em hemî jî berpirsiyarın em hemî jî berpirsiyarın ama pêşî de çünkü em bêje êgo zaroka me zin dikin êgo em bêje wan dîne de çîkê hatta ku têrê asta kî pêde yani rast e pêwîra dayikê pir giran e em wêna jî em dibînin lê rexnek wiha jî ji me re tê mesela dibêjin saziyê me mesela ji zimanê zikmakî bêhtir zimanekî dî jî mesela bi pêş dikeve bi rastî jî ew rexne ciyê xwe de hevala qudret yani em çûne gelek saziya yani têkiliya hevala de sohbetê de nîqaşên wa de ya berhema Kurdiye û kes Kurd e û li Kurdistanê de jî û mixabin ew ziman bi yek carî nehatiye guhertin yani hîn jî ev berdewama meriv çi bike meriv pêşayê bigire herî hêsan ew e meriv yani xeteke xwe ya meriv sor deynê meriv bêjî ji niha pê de zimanê rojane bazarê sohbetê nîqaşe rêwîtiyê û hevaltiyê pêwîst e ku heval herkek ku tu bixwazê divê çandê de divê xeyakê de ti tiştekî bi pêş bixê teqez divê zimanê xwe yê zikmakî zimanê dayîkê tu bêhtir esas bidiye qedir tu bidiye û tu karibê ji bo ku deqene pêşerojê jî tu bibe mînak jinekê din re heval qudret em derbasî straneke de jî bin gelo kerem ke
gelek spas. Spas baş. Ha, dişa te em bir nevan rojên berê yani birastî jî pir stranên pir xweş. Yani milyon sal bi sere derbas bibe mesela ev berhem mayîn de ye. Heman rojê heman pêvajoyê de derbas dare. Ji ber ku birastî jî Feqîye Tayra Ehmedê Xanê, Malayê Cizîrî Seydayê Cegerxwîn di wî alî de birastî jî beriya 2 sal 3 sal 4 sal salî yani di aliyê berhem afirandinê de zêde kedek xebatek dane lê divê merêv van berhema jî nemir bike merêv hinek bêjê qala wa bike wa bi bîr bînê anha ez bêjim dema ku berhemek tê lê kirin hunermend çi derûniyê de ye çi astê de ye ez bêjim di aliyê gotina xwe de çi qas dikarê bibe bersiv yani ew me gotiye ew ê ku diçin huner firoşê van berhemên pîroz van berhema diçin li gor xwe reng û rûk û şîrovekê didinê de walay gelek care em lê bûne şahid ku di govenda da di dîlana da di ciyê ku lê nê gotin de tê gotin heval qudret divê derheqê de tu çi dibêje gelo Yani destpêkê de dema ku bi dest stranekî min xwast tişkî bêje hinkî me dest pê kirin bi rastî jî strana aram tîgran hunermendê nemir
حياجو هذا أزبيشم حياجو أم بيش دنيا هذا يعني أمي بيدبير بينن بستراني بي بحث كرنا بي أو هرتم دلي ما دبن آرام تجران تجاري جبونا ما أم بيش نمرية هرتم جيان بك دلي ما دم أف سترانجي جبونا بي مخاص أزبيشم gelek spas heval kudret ez bawerim devamı jî gelek hindik ma berqedandinê dixwaze tiştekî ku tu bêjê an jî herî dawî tu tiştekî bixwaze bêjê kerem ke û ez ê bername bigirim bi stranekî jî em ê devam bikin. دەستپێکێت بەری گوان بێژ بەرنامە بداوی ببێ بڕاستی ji بۆنا ئالیکاریا مامۆستا یلماس مامۆستا ڤەیسەل مامۆستا ئەمەر ڕاستیژی سپاس dikin her daim dema göz ke derdikeve bernama pir alîkariyamê dikin ji bona hatina wan jî ez spas dikim û ya da jî ji bona we mekirin mêvanên xwe rastî jî em kêf xweş bûn em spas dikin ji bona vê bi hemû xebatkara re serkeftinê dixwazim. Lê te yek ji bîr kir hevalên kamera mesela pênc-şeş heval li wê derê ewqa eziyeta me keda me mesela hemî keda wan e yanî û spasî kirim ji bo wê jî Ji bo alîkariya hevala jî rastî jî em gelekî spas dikin ji bo xebata wan gelekî pîrozin em serkeftinê ji hemû hevala re dixwazin. ê baş e heval qudret bi rastî em jî bi hatina we tevlîbûna we ya bernamê em gelek pê kêfxweş bûn demek dirêj bû me herdû me nedîtî. Mamosta Yılmaz dîsa ji bo te jî gelek spas heval Veysel mamosta Ömer ez bawerim em ê hîn pêşerojê gelek bernamê de em ê bi hev re saz bikin belê temaşevanên hêja û bi rûmet em vê heftê jî hatin dawiya bernama xwe heyanî bernameke dî bi kelecan û bi coşeke mezin em ê bibin mêhvanê mala hewe silav û rêz dem baş û heval qudret û em stranekî ji wer dawî li bernama xwe bînin kerem ke. Vay le 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 vay le le vay 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 le 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 vay le le vay 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 le le vay 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 le le vay 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 le 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 vay le le vay 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 le 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 vay le le vay 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 le le vay 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 le le vay vay. Oy demini, oy oy demini, derdu gültüm behramini, roja cenga azadi, ala rengi behramini, destmini, roja cenga azadi, ala rengi behramini, destmini, vay le 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 le, vay le le vay vay, vay le 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 le, vay le le vay vay, vay le le vay vay, vay le le vay vay, vay le 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 le, vay le le vay vay, vay le 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 le, vay le le vay vay, vay le le vay vay, vay le le vay vay.
أنا